Turistička organizacija opštine Budva zajedno sa kolegama iz Ulcinja, iz Bara, iz Tivta, iz Podgorice, sa Cetinja i našom renomiranom hotelskom grupom Montenegro Stars iz Budve odlučila je da dođe u Makedoniju, u Skoplje i u Ohrid i da upravo u ova dva grada napravimo promociju gdje ćemo ne samo sa medijima, već i sa građanima Makedonije družeći se, pozvati ih da dođu ove godine na Crnogorsko primorje i ne samo na primorje, već Crna Gora može mnogo toga da ponudi. U ovom slučaju Budva ono što nudi jesu predivne plaže, jesu divni hotelski rezorti, predivni restorani, mnogo sadržaja i za najmlađe. Imamo i akvapark i predivno zaleđe sa predivnim manastirima i crkvama. Stari grad više od 2500 godina star. Dakle, mnogo toga najboljeg možda na Jadranu se nalazi upravo u Budvi kada je u pitanju istorija i kultura jednog grada. Makedonski turisti su uvijek rado viđeni gosti na našoj budvanskoj rivijeri i decenijama već održavamo predivne odnose pune prijateljstva i pune ljubavi i namjera je da tako bude i u buduće. Potrudit ćemo se kao turistička organizacija Budve da i u narednom periodu razvijamo i gradimo ove odnose i da što više turista iz Makedonije bude prisutno kako u našim hotelima, tako i u našem privatnom smještaju. Dobrodošli ste.